hayi selizwe limbali leZAPU lokunenginengi. Ngizahamba ngezelela nami ngigcizelela lokhu lalokhuyana. Kodwa into yokuqala into esibisa lapha eCholotsho okokuqala izovuselela iZAPU. Okunye okuqhakathekileyo yikuzosekela umuntu wenu walapha ekhaya. Nangu umthombeni limamukele limncedise. Idinyani le ilembali enkulu. Into eziningi ilizwe selise lafika lamhla lapha ngenxa into ezakale lapha edinyani. Uqale khona yakhumbula kumbe selikhothile. Into eziningi ziqale khona lapha edinyani kube lomhlangano wedinyani lapha sizama ukuwiswa umgabi. Wathi waqala khonapho kwaze kwathinta kwaze kwangena lo busa lamhla. Isikhathi ke sichayile sokuthi iZAPU ingene ibilungise konke lokhu okoniwe izanu. Izanu idilize isizwe. Izanu idilize ilizwe. Izanu ichithe isizwe abantwana bagcwala umhlaba wonke lo. Abantu abethu abazulu sibaza abanye sibabona amapikitsheni. Bagcwele umhlaba wonke lo. Izanu ingeke yafayela ilungise ilizwe lethu. Odilizileyo indlu kakwazi ukuyakha. Ochithe isizwe kakwazi ukusibutha. Ngoba usichithe lesizathu. Uchithe isizathu lesi isizwe lesi elesizathu ukuthi ebuse ngokuphela engayekeli ukubusa. Angaka sibuthe isizwe ngoba uyakwazi ukuthi isizwe nxa sibambene siyingozi kuye. Kanti ke isizwe esibutheneyo kubukhokheli obuqondileyo sihle kakhulu simnandi kakhulu ngoba kuyakhiwa kuyabunjwa. So ke okukhumbula ukuthi izanu ingabumba isizwe lesi. Okukhumbula ukuthi izanu ingaqoqa isizwe lesi abantu abethu labazukulu bephenduke elizweni uyaphupha uyawumana. Ilizwe leli laphiwa iZAPU ngumwali. Ilizwe leli lacelwa ngoNkomo umkhokheli wethu weZAPU wakuqala. Bahamba bayacela edula le eMatopo lake ilizwe idula ngoba lizwinjelele kuphela. Bahamba abadala ngo1950 bayacela ilizwe leli edula. Umlimi esakhuluma. Papai! Papai! Papai Zano! Papai Zano! Thank you. 15 kuphela. Akukho umuntu obuya kwenye iwadi lapha kodwa bonke babuya kuyena le iwadi. Okubonisa khona impela ukuthi iZAPU iyakhula and lawa ngingathi ukuthi yiwo ke impela amavoti esinawo lapha eMatula lapha eCholotsho ewadi 15 lapha ewadi 15.